Duar Amla constituency arlo langke the kanglumalong pini pherangki lapen Congress asong japo Bijoy Teronatum kahomripon. Kichengsi Durgama Mandir Football Championship Trophy angdom kiti kepatubon. Karbi Anglong Autonomous Council season holalong patumi ingdeng ingkara sirkep Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Arbu Raju Tiswaphan kepekpon. Tikelangjun Sport Association Ben Patirbi Ponsi Summer Football Tournament angdung kitipon. Patumi wosigni phaing kore hini arni West Karbi Anglong arlo Durar Amla Havar arlo langke thepen hem kanglum arar tumalong Congress asong japo Bijoy Teron lapen pherangki atum kahomridam. Komarnya bang huke labang solamar janaphan thedung alang roy mati talosi kitin tahai bonta lake konarne alang roy abia longkali konarne talo abi kali lake nijang Karbi Anglong ke parlo lakhai si Duar Amla arlo Dalimbari Sinduria Bhoksong Borko hawar hendo Arveg jang kilit parpika jok non malom kopila lang roy lapen Karbi lang pi aroy lang kithe parpik pena jok la rong plia rong ke lang inglom etsi ahemadit ke lang arlosi do etlo ahoklo hadaga hawar araratum hem kanglumpen chenglok monit kai ke envera hormo an han me lang marat maring angton pen amatsi lang inglum ponetlo bangso jok hadak ahawar araratum pinang an kisung nonapor chichakpon nang koklo kidoke damatowar anta lang palang bidungsi dokoklo bangso penajok hadak araratum hithi kulat kiram chia phan anta telong cheri nangkok angdengsi nang dokoklo bangso alang kanglumpen non malop ni phobak dolo lepen kila puson langke the kanglum luda puthak hadak araratum an akisunglo puboi fitame non puarni anta Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke thigidingatum thanga kerapta kipi kapajur kachilang damabe pinlang pusi hadak ahawar raratum pherangkia thengno lamthi nang chipaklang dunenti lapusona langke theke ke damtang hasurini na phria sengkan dochotpen non pini arnian chotlang puta raratum nang chithandun non aboy alangke theke nitum duk sumbik khangjangno puta pachini ponthu lepen Bijoy Teron pensitami Assam State Disaster Management Authority atuma fansitami langke thepen kidukisung araratuma fan sang han ingti jangthu haihoi rabdam wengnang chipusi pherangkia thengno kachuningri padupon Wothalang sopen avre strong pi report Karbi Tele News lang ke theblo pulota ke kanem thu kanem ui la heta doji la pen muni ta tum diarrhea ta ho pene pene ason son na kisu pok kang la heta doji la si blessing powder la heta ke ronji mane ke mane ke warji pan tuning ri lo la pen lada ko pipi ma medicine ke nang gian stame medical hin pen ke lang ponsi ponsi tuning ri lo bata hini lo ani si het pen non aru lang the tang lo tame hala suta kisung ke po atum lang ke thekang luma jo medical lason treatment nowe la pen sarkar pen kwan si ke lang nai ma lang le sangta inut wa sine po hini lason se roncho la si no bangke nali tum ke lang pamiji phon si chuning rilo athema laso lang tong tong thep the nili tum ka chinia tengte nonanda ni kholo lang के बाद लॉक पेन पिनी आनी से एक इंची ने को आने लांग के थेप नील तुम थेकलो एक नोंग दोरामला मंडल कांग्रेस प्रेसिडेंट मते के दामतांग एमएससी इलेक्शन होत नीली दापेन कांग्रेस पार्टी होय के थोडुन बांगफुलो लासे नीली हिन पेंटम ने नाली तुम फान सरकार के चारी तुम फान चुनेंग दिलो नीली में ओजिरिंग जाय दा पीएस 13 पीएस महाजन तिमुगांग अंडारलम दिली là non pen batai ko an phong si lang ke the ke phodun la patah ini lo peningan engkan patah ini lah aphan engkan bang bom tambong langsung 2004 aphan te non poma bang ke abisi lo modu to penan inglim dat lo ante nang ni to phan la dak lang ke the hot nang ke lang bang do ik ma kichu ke jun la hai mondol office kan la peron sang ho Bijoy Teron lan rang ebar relief nampil hai non bang apate relief abela एक वन टाइम चला रिलीफ होंगे ना सेकंड टाइम है चूज फर्स्ट टाइम बांग ना फिर नो सेकंड टाइम बांग बेला ताके मैक्सिमम 25,000 के नाम जुल लिंदो खानसेपु नेरो ममेन के तिमु वारो हमसे के ला बोथा लांसो लो हमरेन लो दुरामला लो दाग लो
बीजेपी सरकार का नॉन कांग्रेस सरकार से नांगलांग अफ्रांग बीजेपी सरकार नांगलांग ले गली नांगलांग हतला समसे नॉन के लगे कांग्रेस बांग के आन हाहन दुनों ले लांग सीधा नांगलांग nang ura non tabang sang naro ni putangan lo abang puta sarkar ke copet ban set nang lang abang sel de lu non kongres aya tum se non nang lang thulu ni non ke thek long ateng ke aprang BJP sarkar ta dolo data ave nang lang le kongres sarkar ke do kongres sarkar nang lang aprang ta aron non ta la sonda ka kongres sarkar tu nang lang बताए थोम लो नोटे बताए थोम लो है तक आवे बीजेपी सरकार तुमरा लान लांग পানী হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমি চলিবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে এতিয়া আমাৰ খোৱা বোৱা চলা বলা কেনেকৈ চলিম কেনেকৈ খাম এতিয়া আমি বহুত মানুহৰ লগতে মানে হেৰি কৰি আছোঁ মানুহে এতিয়া আমাৰ ঘৰতো থাকিবৰ কাৰণে বিচাৰি আছে এই বানপানীৰ পৰা আহিখিনি আমাৰ টানত আহিছে আহিখিনি এতিয়া থাকিবৰ কাৰণে জেগা নাই আমি থাকিবৰ কাৰণে জেগা নাই তেখেতক জেগাটো আমি কেনেকৈ দিম এইটো কাৰণে যেনে তেনে মিলিজুলি এতিয়া থাকি আছোঁ থকা অৱস্থাত তেতিয়া আমি খোৱা বোৱাৰ কাৰণে আমি চলিব নোৱাৰা হৈ আছোঁ এতিয়া কাম কৰিম ক'ত খাম কেনেকৈ কি কৰিম সেইটোৱে চিন্তাত আমি হাকাৰ লাগি গৈছোঁ এতিয়া যিয়ে হওক চৰকাৰৰ পৰা যদি আমাক সাহায্য কৰে আমাৰ এইটোৱে মানে ভাল লাগিব না আমাক কোনো সাহায্য দিয়া নাই এতিয়া আমাক সাহায্য মানে কোনে বা দিলে আমাৰ পকেট ৰঙৰ দিছে এনে চিৰা মিঠা দিছে এই চিৰা খাই কিন্তু আমি থাকিব নোৱাৰোঁ আমি কি খাম এতিয়া চিৰা খাই থাকিলে হ'ব জানো এই 1 কেজিমান চিৰা দিছে 1 কেজিমান চিৰা দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া আমি যেনে তেনে মানে একবাৰ এক খাজ খাইছোঁ আৰু চলি মানে শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছত কি খাম সেইটোৱে আমাৰ মানে আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ এতিয়া সাহায্য লাগে আৰু Lakha Chris Sirkep Dhansuri constituency angkang patumi wosigni phai inkora hini arni Kovebir Langsol LP School pathok lamlong ke chengsi Durga Ma Mandir Football Championship Trophy angdung kiti ka pathupon labangso ka pathupon lake Emergency FC lapen Mithipang FC angbongsi pathupono labangso along aluhia manpen Social Workers Bikram Singh Terang Rajesh Rongpi Amlokhi Sports Association Maipu Baburam Rongpi Durga Ma Kardom Bangphi Phudang Ingtipi Managing Committee Maipu Ajit Terang Rongasar Lapen Pinangan ke Thekiringatum Chitong Norintilo Wosika Chiklo ke damtang ni phai phuarni pen ke pathupang championship patumi wosik ni phai inkora hini arnian ke anglong kiti ke pathupa dopono bangso ke pathuponalong Mithipang FC atum ball pumpli thapono Lapen Emergency FC atum ball pumthom thaponsi Mithipang FC atum chipai pono Pinpur Ponme labangso ke pathulake Durga Ma Mandir Managing Committee pensi chipate bipono Durga Ma Mandir amai phupen nambachni junke labangso havar mati risoi jangaphan ke pathu penajok kapachinchur ponje phansi ke pathu ke bipon lasi ke wangjilang aningkan tame bipon thubam jilang puta pachini pon hiri pipen Wilson Berry Ports Karbi Daily News Nili ni kan san ini kai madurga Sekian Fry, orang cuma tu pikir lo, sesuai dengan lo. Belang ni saya bilang lagi. Ajat punoi khai pajin jur mane la smart umpan mate la dak te bokra de mane alu se elat ke giphan angso panin ke giphan buti itu bana men pen tame da committee ba chingwai masin ni tum bilang lang lo tadi monikan ka practice tame ni tum alu se alon ki giphan tu committee hoi pen presiden secretary ma da kadom tadi tum kan kirap ni tum monikan ka practice ki giphan Kidamtang wosik ni phai inkora isi arni Karbi Anglong Autonomous Council Ingdeng inkora Sirkep a chairman of Harman Korkanti MC Rajuti Swahin pen nomination alo jokponlo Bonta labangso ang hoy mati Ingdeng inkora Sirkep Karbi Anglong Autonomous Council a chairman ang hoy kachari ponchialo nomination alo ke jogabang Rajuti so inunvera jok patumi wosik ni phai inkora hini arni Rajuti so phansi Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Conference Hall along chairman ang hoy pachingni pono Raju Tiso Chairman Arpu Dengden Pen Karbi Anglong Autonomous Council Kilike Hayatuman Raju Tiso Aphan Hirjume Pajirpon Rintilo Lasorni Mate Patumi Amat isi CM ang hoy pharmanta nomination alo ke jokpato pono CM ang hoy kangni ponchi aphan bithong rengthama constituency pen ke haipon MC Dr. Tulidar Mohang pen nomination alo jokpon tanglo
leben CM ang hoyalong ta tulirar mohang inut vetsi nomination alo jokponlo leben CM ang hoyabang ke puthot pinibo singni phain kora ke thomarni mate council foundation de arni katalon pona hotsi Karbi Anglong Autonomous Council CM ang hoy ke puthot Dr. tulirar mohang si ingni pontupo Difupen Rajiv Rangpi report Karbi Daily News Post কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নোহোৱাকৈ কোনো কণ্টেষ্ট নকৰাকৈ যে আজি 13 সেশনৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলত অধ্যক্ষ বা চেয়াৰমেনৰ আজি নিৰ্বাচিত হৈছে কোনো কণ্টেষ্ট কৰা নাই আৰু তেখেতে 26 জনৰ ভিতৰত এজনৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আৰু 25 জনে আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ ছাৰ এতিয়া আপোনাৰ নেতৃত্বত পৰিষদখন কেতিয়া হ'ব আৰু কিমানজনক প্ৰথম পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত আমি আলোচনা কৰিম আজি আমাৰ বহিয়ে তেখেতে বহিয়ে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল CMৰ নটিফিকেশ্যনটো তেখেতে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত নমিনেশ্যন ফাইল কৰা হ'ব কালি কেইজন নমিনেশ্যন থাকিব আজি নমিনেশ্যন আজিয়ে ফাইল হ'ব Tekelangjun Sport Association pen ke patilipon Summer Football Tournament ke damtang aru achiklu niphai sirke pensi ke pathu pangchim ponsi ke damtang wosik niphai ingkorai CR ni angdung kiti pathu pono leben angdung kiti ka pathu ponalong Black Diamond FC leben malong ari FC ang bongsi pathu chitan ponlo leben Summer Football Tournament angdung kiti ka pathu ponalong alhi sarpuaman pen non headjong Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilikalong ke haidun anparta Abarim Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tisu Tekelangjun Sport Association along President Samsing Ingti TSA Vice President Anparta Kisan Morcha along President Mohen Teron Assistant Secretary Jaidhas Terang Finance Secretary Dhoni Tokbi Tekelangjun Lamps Chairman Amarjit Ingti Leben Kangnek Tokbi Arongasar Babu Tokbi Sarso Bealong Rongasar Jeng Beatom Chitonglun Labangso ke pathu ponalong kang saidunatum lage main referee Surjo Be assistant referees Sarkang Thir Teron leben Rahul Tokbi fourth official Abhijit Chaudhuri atum henlo labangso ke pathu Black Diamond FC atum first habalong 1 goal lapen second habalong 1 goal thapsi apor ki juda huran ke 2-0 pen Black Diamond FC atum chipai ponno dokmoka pen Moniram Bedipot Karbi Daily News